Kadai kalau jing tap jing ipareng sto sejerong. Baik itu kita kesian tu. Baik kan ni raka yang mani jong kani baseng Thomas John kani deh nang Saulia. Kadai ka yang mani ke ban kong tam hapok rekasi. Dia perlu kadang dia wan kam siu mentan na yo serah. Dia mentang ni nek nok sieng. Baik internet wa sun beneng utara janmiet. Utara singi ngedon rekat ba ini ba momen idang keruai steering tu. Wow, penduduk ba nomor ba. Don speaker tu pok. Baik tenak ba sun beneng utara singi sini sia than sora. Kan ni kawai balik sa Silong. Tu kawai ban lai selong tu surok. Kan balik sa room. Ini ban lai serum sia yo guys. Sa open. Size open mah. Sa Sila. Sila. Wow, bom kali wow ni momen. Sting hoa kali dang dia buat kap siu tu. Wow. Rajing itu ya bon pha turning bai. Siang kali ru. So pang met ha. Bai tai shot stay bai tai. Wow. Siang masak mangate nang ni stay try lai minute ia lapoi. Kani kadega sora, kadega surok sora. Seselong menlek tang ba mentang hier na yo sora stay ya menlek sepang sila kan. So handsome ha bro. Wah ni so handsome lah bro pak sini deh. Kani pa kani kadega mau year kani ka lat balik ya. Lat balik senang priang. Senang priang. Bro. Ya tu seneng di mau year bang yang pimentan kadega jaka menlek station nong priang. Bro ipila ya yo i mah ki media lagi kubor lat pasai kubor ba perliur ba tu tua si don gibre ba duk nok la kajing im. Kani situ alat kan situ. Hab ya kejat na situ. Dia mentapek kibun bakali sini, tik balai. Ya slow bana khamat try stay. Sila bro feeling kamera yang ala. Boleh bro, melong tidur ya fe. Apa tidur lah bro yang ala. Atau bro, nilai lah bro. Wow. Tu radar. Oh. Kani sini kalau di ke Pomsomen dai bro. Pomsomen bro. Pomsomen dai. Kani ke Jaka ke di Pomsomen. Pomsomen kemut pomor we. Right. Tu di Jaka le. Tu di Jaka le gym saya tu. Por le thma masa. Tu di Jaka le gym. One gym. The only gym in Saya tu Sora. baik dugai ai. Oh dugai dong. Bi heksa pada. One gym, the only gym in Sora. Baik tenat ba kasing beneng sta. Kataipat kadega. Welcome to Nong Saulia baik tu. Kani kadega lum jing tap jong ipareng mensiwa handai. Kadega lum jing tap jong ipareng sto sejerong. Baik itu kita kesian tu. Tu lum jing tap ipareng. Try jong jong missionary. Thomas John missionary. Jong Thomas John bro. Baik kani raka yang mani jong kani baseng Thomas John kani deh Nong Saulia. Kadega yang mani ke ban kong tam hapok rekasi. Namar ki missionary ki wan ning kong ha kani kasinong ha Nong Saulia seorang mensiwa. Baik itu jaga sak situ waktu kadai ban Malaysia Nong Saulia. Wow. Ini bro si ITC dia jaga training jong gini hikai. Kani Wah. tu dia jaga training jong gini kai. Training suang ni. Baik. Tu jurang. Training ni kayu jong Thomas John bro. Kani kaya yang Thomas John. Kibalait puli Thomas John gini kibalait puli. Baik itu. Thomas John School of Vision. Kani pat kadai school jong ka. School ba. Momen saat mulai mensuah. Right. Kedua kadai school ka pala arem tam hapo. Kani ka rikasi jong ni mah. Balaseng. Momen saat mulai school. Balaseng lagi pareng ka snem kat praspa sau penyo.
Katu ka di ka school ka barim jong iba momen. Pikwa ada pikwa ban check ya ka channel jong momen ro bisa check apa description. Ti mentang ala jan poitat ni jan bahasa mga. Katu stay ka di ka lum susu tam. Ka sora studio mo ka don sto. Stay jurong di ka lum susu tam. Ti perlu perjor tak ni ka video ni apen kut na. Nomor ba nga siwan na yaw mga one cup sinyo pa wala red sinyo jong ana side na cup ta na side hi basa What? som ta daw aso kwale video nomor ba la ames ta ya pi ba la aslam mama mjiyo pen mi video show tina kan ni hi lo sibon sia sumar pa ya ladi so ya I like subscribe to bedang wan pemai lo sibon